Mabibi na mabwana, jambo. Siku ya leo katika kipindi Les Analyses ya Simon Kazungu tunajikuta tuna moyo ambao yuko mzito sana. Moyo yuko mzito sababu tunaenda kuona ya kwamba kuna population yenyewe inaonekana iko na sahauliko. Siku kwa siku unaenda kuona ya kwamba kuna watu wengine ambao wanawakumbuka na wengine hawawakumbuke. Population ambayo imesahaulika ni ile population yenye iko ndani ya territoire ya Beni, territoire ya Lubero, zone ya Beni, Butembo. Kuna fenomene mbili. Nataka kuzungumza kitu ya kwanza ni mauaji ya ADF. ADF kwa juma moja tu wameua watu 56 katika mji wa Beni, pembeni ya mji wa Beni, tunasema mji wa Mangina, karibu Ntoyo na hata njia panda pale kuendea Bela. Watu 56 wamefariki mu espasi ya juma moja tu. Pale Mangina na karibu waliweza kuua watu 22, Mununze waliweza kuua watu 16, njia panda watu 18. Pale njia panda ni kusema pale Bela enye na separe Nord Kivu na Ituri, watu 18 wamekufa mjuma moja. 56 personnes, 56 watu wamefariki na hii fenomen ADF. Tunajiuliza, wakati watu waliweza kuuawa hapa Beni, pembeni ya Beni, Ngadi pale na Munzambaye, tuliweza kuleta maalerte, na wakati tuliweza kufanya maalerte tukakuta ya kwamba government ikasema wanapatia gouverneur militaire, wanampatia maoperation. Sababu tuliweza kuelezea katika vipindi hapo mbele ya kwamba ndani ya province ya Ituri gouverneur militaire iko na dirige politiquement epi anakuwa na operation katika mikono yake. Wakati hii maneno iliweza kupita Beni, watu wakaweza kureklame, tukasema sababu kama hawapendi kupatia gouverneur militaire maoperation, ni kusema etat de siege haina maana yake. Warudishie wa civil pouvoir yao, parlement assemblée provinciale itumike na gouvernement provincial iweze kutumika, gouverneur aweze kutiliwa pale, kisha na askari waweze kufanya kazi yao, sababu kuwatosha kuwa kichwa ya gouvernement haitasumbua kitu, wataendelea kufanya kazi yao. Tukaweza kuona kibarua kinasema no, gouverneur anampa sasa operation. Lakini wakati tunafuatilia sawa wameanza kuua watu tena hapa ngambo ya Mangina karibu, tunauliza vizuri, inaonekana mpaka leo gouverneur hawaya mpaka operation. Ni kusema kama tuko nasema maneno ya gouverneur, sio kusema kwa sababu iko Mnande ama kwa sababu iko hivi na hivi, lakini tunataka kusema juu ya responsabilite ya mtu, tujue ya kwamba huyu ndio unaweza kuuliza hii maneno iko naenda namna gani. Alafu hapa tunaanza kujiambia ya kwamba eske hatusahaulike kweli? Eske hii maneno au waongozi wako na itembeza namna gani? 56 personnes inaweza kukufa na watu wiko nasema solution inaweza kuwa hii population. C'est vrai, si hatuko wa stratege ndani ya vitu ya kijeshi, lakini watu tunakuwa tu sawa wenyewe wanatusahau tu, ama tuko mu distraction. Na hapa ndio mimi nataka kuita wandugu wetu tuweze kujiunga hivi vitu viweze kupata solution. Isitoshe, probleme ya pili ni probleme ya Ebola. Imekuwa mara mbili ministre wa sante Roger Kamba anafika Bunia 2 fois. Mara nyingine aliweza kufika na ministre Patrick Muyaya wa information, ni kusema waende kusensibilize vizuri na maekipe mingi sana RTNC, media mingi sana walienda kuingia ndani ya Ituri na wanasensibilize. Tunajua na premier ministre aliweza kuwa ndani ya Ituri, lakini mpaka leo Beni, Butembo watu bako na kufa seriously na hii Ebola. Hakuna ministre mwenye ashafika. Premier ministre anarudilia Bunia, hawa wa specialist mbalimbali. Afu tunajiuliza eske hii haiko faso yenye tunajikuta kabisa ya kwamba tuko abandone complètement. Koma ministre anaweza fika Bunia, vole Bunia Beni, muavie yenye iko kabambi une vingtaine de minutes ulishafika Beni. Munarudilia pale na maekipe mbalimbali.
Premier Ministre ambaye angeliweza kufika Beni aweze kukonsole watu na kuenda kusensibilize hata watu wapi, naye amerudia Kinshasa. Hii maneno inakuwa sasa inatutia ndani ya confusion. Tunajiuliza finalement gouvernement yetu iko inafanya nini? Ingine kitu ambao tunajiuliza, tunasema aba ba député yetu, ba sénateur na watu mbalimbali wanyu tuko nao mu gouvernement, je, hawawezi kuinfluencer de telle façon que na Beni, Butembo, Beni na Lubero watu waweze kuwa prise en charge kama vile Ituri wako wanaifanya? Sababu unaenda kuona ya kwamba hakika Ituri, c'est vrai, situation ya Ituri kule ambako hii Ebola iliweza kuanza iko prise en charge, na unaona ya kwamba energie iko mingi ambayo inatiliwa kule. Hatuko contre ile kitu, lakini pourquoi hii même énergie, ma moyen financier, ma moyen logistique haziwezi kutiliwa Beni na Butembo na hizi ma zone de santé zile? Sababu ndani ya mji wa Beni na ndani ya mji wa Butembo, hasa Butembo, zone de santé ya Kato na ya Butembo, njo kwenye kunakuwa makaa mingi. Comment vous pouvez comprendre que sur 257 cas confirmés ya Ebola, 164 décès? Ni kusema to ya letalite ama watu wenyewe wanafariki iko zaidi ya 63% ama karibu 65% ama 65% presque ya watu bako nakufa. Ukipata Ebola ni kusema unakufa, unapata Ebola unakufa. Leo il n'y a que 40 quelques cas enye ingali, na kama hatujiokipe mzuri, kama gouvernement hajiokipe mzuri na hizi maka, watu wataendelea kukufa. Tunashukuru ya kwamba kwanza hizi kazi zinaendelea ziko na diminue, mebatu bamesha fariki bengi sana. Hii inatuonesha ya kwamba sherti wa député, wa sénateur, wa ministre ambao tuko nao ndani ya gouvernement na waproche wote ambao tuko nao ndani ya gouvernement, watu waweze kukaa pamoja na kuweza kufanya influence de telle façon que tupate solution kwa hizi maprobleme, solution militaire kwa probleme ya ADF na solution pia ku niveau ya probleme ya sante. Kuna zingine maparti kama Mamutwanga, unaenda ona watu wiko nasema tukotize juu ya tukotize kama juu ya ambulance, tukotize juu ya corbière. Hii ni vitu ambavyo gouvernement inapaswa kutufanyizia, na wadepute na wasenateur na watu mbalimbali ambao tunao wangeliweza kujiimplike seriousement hivi solution iweze kupatikana kwa hii maprobleme. Tusikwe tu wa specialist ya kusikia leo gouverneur kuna pigana na fulani, ni depute fulani alisema gouverneur anafanya hivi, ni gouverneur anasema na huyu nitamufunga, na huyu ministre anatupia huyu. Watu tuko ba specialiste dans le Grand Nord, batu ni ba specialiste kutukana nako yua huyu ule iko bure, ule ni hivi na hivi. Tuungane, sababu population yenye tuko nasema tunapigania njo population yenye iko naenda na kufa kila siku, na tunakosa kama tufanye nini. Nord Kivu iko magumu sana, kule Kirumba nako kwenye M23 iko batu biko nakatiwa na mipanga. Wale wa M23 walikuwa nasema no, ifo tuende Beni, Mabutembo tukomboe, ADF iko natesa watu. Dr. Moise pale Kirumba aliweza kukatiwa na mpanga, na watu wengine wiko naingiliwa busiku. Sasa nyie mnasema mko wa liberateur na batu bako nateseka. Kirumba tunasikia kwamba wengine nao walijipatia lux. Lundi olie watu waende mshamba, meeting inakuwa ule honorable Kazungu iko nasema hivi na hivi na hivi. Vuvuzo ukipela honorable Kazungu, munashindwa kujiokipe na security ya watu biko naingiliwa busiku. Wewe kule mafazi yote bako naingiliwa busiku, ni kuua tu watu, ndio mnajua. Tunapata information ya kwamba fenomene ingine imepatikana. Abato ilikuwa natoka Goma iko naenda Bukavu busiku, soda moya anaiba, wale wa soda M23 anaiba, biko ba specialist juu wanaonaka bakubwa banaiba magari, banaona bakubwa banaiba mabitu mbalimbali. Donc ni ritme kuiba tu, anaiba 3 telefone iPhone 16. Wakati anaziba wanafanya musako tu mule mubato, banakuta soda iko nazo muteni wa M23. Sawa nampata kelke minute ilikuwa kolere, fungula moto, anaua mwenzake soda na anapiga wengine watu Masisi. Ile nayo iko fenomene iko enye iko mazone zenye ziko okipe na M23. Mabimu na mabwana, munaonda kuona hali ambao watu wako na mene ndani ya Nord Kivu, ndani ya materitoire. Tuko mushida ya sana,
tunahitaji gouvernement kuweza kukumbuka hali ya watu, afya ya watu, security ya watu. Watu 56 kufariki mjuma moya ni mambo ya haya. Sherti tukamate hii shida na tuweze kupiganisha. Tunawashukuru sana mabibi na mabwana nyinyi ambao mlitufuata kwa siku ya leo. Tunasema asante, kwa siku ijayo na chao.